Amen. Ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni bamaNazaretha. Baba, ngingumntwana wakho. Noma ngabe umhlaba awuthandi. Le nkonzo Nkosi ingeyakho Shembo ingcwele. Akekho umuntu ongayiphatha ngaphandle kwakho. Akekho umuntu ongayiphatha ma wena ungamphanga ukuthi akhuluma thini. Laba abantu abalapha bamfanele umuntu onezono, umuntu oyiphulayo imithetho yakho. Bafanele wena Nkosi oyingcwele kuphela. Ngiyacela Nkosi enkulu yobuhle bamaNazaretha, Thixo ingcwele nyazi bezulu, ungisize Nkosi yamakhosi, wangishingedwa. Bengafisa Nkosi ukukhuluma kwakho usondele endlebeni yami, bese ngiyakuzwa Nkosi ukuthi ufuna ukuthini kubantu bakho. Noma bengasakuzwa Nkosi ukukhuluma mina, abantu abangamaNazaretha bayakwazi ukusheshe bezwe ukuthi lo mfundisi useyixoxela indaba zakhe. Angiyifuni Nkosi indaba yami ngoba izange iphilise umuntu, futhi ayizange ingenise umuntu ezulwini. Yakho kuphela Nkosi indaba ekhulunywa umhlaba wonke. Bonke abantu abakhona emhlabeni, abakholwayo nabangakholwa, abadakwayo nabangadakwa, batholwe ithunyasi. Ma umhlaba usho njalo Nkosi uyakuvuma. Usuka eMabhida uthema usewuphuma kwabonakala ukuthi akekho emhlabeni umuntu omkhulu ongaphezu kwakho. Manje uthema uphuma uhamba nazo zonke izinto zakho Nkosi. Awuzicelanga ukuthi ngilandeleni, sengiyahamba ngilandeleni, kodwa uze wabanqenqa abantu bakho ukuthi bengenzeke yini kube khona abasalayo. Angikholwa ukuthi kunjalo. Abantu Nkosi abakwazi ukuhlukana nawe. Ngangasebenza nomunye umlungu wakuthiwa Mr. Right enkampanini yakwa Toyota, wayimanager nje enkulu. Ngese sikhathi wayengithembile ngoba angaze ngidawe ngiphuthwana. Wayevama unginika imoto yakhe kwakuba uhlobo olubizayo. Kwakuthi njalo amaJapan amnika imoto entsha ebizayo. Wayethi ma eshiye into ekhaya wena umuze Pinetown, wayethi mayishiya impahla yakhe ekhaya bese ngibiza, ngeke ngilisho igama engibiza ngalo, bese ethi awuthathe naye imoto yakhe uye Pinetown, ufike ungilalele ukuthi ngishiye kuMesisi. Imvama wevama ukukhohlwa ukudla. Belungu ke badla kancane kodwa badla kakhulu. Badla nje amaslice amabili kodwa kuze kushone ilanga basheshisa. Ucabanga ukuthi abadlile kanti badla njalo nje. Ngangidrayiva ke le moto yakhe ngiyele Pinetown. Lapha emzini wakhe konke ngangifike ngiyibuke. Ngaze ngambuza lo mama uMrs. Right ukuthi how yini le ya mama. Usethi ke lo mama kaMrs. Right, oh
awuyazi yena yithi mina ngiyazi uthi inyosi ubasi uyayifuya yebo uyayifuya uyifuya kanjani inyosi wathi akulula iyavesa bamba inkosi yazo ayivalele endaweni ethile zona zobe seziyayizela how usho kanje Mrs Right uthi yebo kunjalo nje njengobona kule khona lelela wayifaka ema-cage ahlukene njengobona le cage khona inkosi nalapha khona inkosi ayisuki ke ema inkosi ilapha phakathi nathi ke inkosi asikwazi ukusuka lapho khona ngingazi ukuthi kuma kanjani kodwa ke phela kuyenzeka ngezizathu ezinganaqondakala hlala nje ushaya ngamboni kuze kuphela inyanga ezisithupha uthi ngoze ngimbona ngoJuly noma ngiyambona efika ezweni lakithi mina ngafikanga ngiyi kodwa kangazi ukuthi kwenzeka kanjani athi mawushebe nje ekhona ungabi khona usizo lokukhumbula uzophila kanjani wena mawungamkhumbula ushebe kuza naye ukukhumbula nongena mali njengathi nje ungahayike emgwaqweni abakuthathe baze bakubeke nathi ngesisikhathi siyahayike basisondeze baze basibeke na ungakwenza lo yisu leli kunika lo futhi into enkulu kuleli bandla ukunikela nezinto zonke ithi inkosi ngekilanga yembethe umzimba wesibili unyazi lwezulu ithi ayikho into ongayenza enkulu edlula ukunikela ithi ukunikela ngesithukuthuku nangamandla akho ithi unganikeli ngomnikelo okwebiwa unganikeli ngomnikelo uthole kabi ithi ngeyilanga kwake kwenza abantu bezonikela ithi ngangihleli khona lapha khona abantu abanenhlanhla ukuye babone izinto nje noma ifihlekile kwabantu ithi abanye babona igofu enja ikhetha iminikelo khona lapha etafuleni enye ithatha enye ishiya usethi ke lemnikelo ethathwa ile gofu kwake iminikelo enganikelwanga engavelanga lapho kokuhle khona kwake iminikelo eminye okwebiwa manje ke masiya kuThixo sengathi singakhetha okuhle kunokubi noma isibili bese lodwa noma amabili size
Ngizake ngifunda incwadi yezikroniki sahluko isikroniki zokuqala sahluko seshumi nesikhombisa verse 11 ize ngigcine ku14 kuyakuthi lapho izinsuku seziphelele ukuba uye koyihlo
ngivuse inzalo yakho emva kwakho eyakuba eyamadodana akho ngiqinise umbuso wayo uyawungakhela indlu yena ngiqinise isihlalo sakhe sobukhosi kuze kube phakade ngiyakuba uyise usho uThixo ngiyakuba uyise abe indodana yami angiyumphuca umsa wami njengokuba ngamphuca owayekhona ngaphambili khona oyengaphambili shemba umazi kusasela iminyaka ewu10 njengoba ngamphuca owayekhona ngaphambili kwakho amazwi oThixo la kodwa ngiyakumisa endlini yami angiphinde ngifuthi kodwa ngiyakumisa endlini yami nasembusweni wami kuze kube phakade nesihlalo sakho sobukhosi siyakumiswa kuze kube nanini ngikhona amaNazaretha sihlalo sonyazi siyakuma kuze kube nanini kuze kube nanini khona isihlabelelweni into ecishe ifane naleyo nyama yami ikhathele iza lala ethu neni moya uzawuvuma wembathi nyama entsha waphakade bengize waphakade kuba bona sihlalo sakhe sobukhosi siyakubuzwa siyakumisa kuze kube nanini waphakade bengize waphakade bengize ushinyanga izulu noThixo ithi nanini ngiyakuba khona ngoba bengizele nanini ngiyakuba khona asophinde iphele lento maNazaretha wayifungela uShembe wada isophinde iphele sihlalo sakhe siyakumiswa kuze kube nanini konfana kosana wazungu Kosana wazungu thema uya Mungu wakhe wakhulela wase sekusondela insuku zokuba abelethe wasemisa ke esibhedlela lapha esibhedlela
base bethi ayi ingane inkulu uzodinga hlinzwe umkakho uzodinga hlinzwe ngiyakwazi ukuyibelethela lo mntwana fike uhamba ubuye uzosayina ngoba umkakho uzohlinzwa wayesecabanga ukuthi ayikho inqaba uthi kwaphunywa kwabheka bezayo wasesondela sebika phambi konyazi beso ayibonga Nkosi mngani baba usesibhedlela futhi bazomhlinza nginikele ukuthi Inkosi bangamhlinza sebenqumile udokotela bazomhlinza manje nginikelela Nkosi ukuthi bangamhlinzi ngoba nengane yokuqala yaphuma ngomthungo manje ngifisa ukuthi le sibili Inkosi shembe nyazo lezulu ungayenzi bayibe njalo wazo uNkulunkulu shembe emhlabeni wayesiya kombheka umakoti umsomlu mangaphosisa wafasa khona omunye udokotela wayesethi lo dokotela hayi uyasimla ngisabona ukuthi ufana hlinzwe lo muntu kodwa ngizokwenza nje ngisazolinda abanye odokotela uma bevumelana nokuthi ahlinzwe sizomhlinza kodwa ngokwami hayi angiboni safana ukuhlinzwa sekusebenzele unyazi eNazaretha angisaboni walapha emangangeni nomntwana mhlawumbe khona lapha ethimini angisaboni ufana hlinzwa kodwa ngisazolinda odokotela bazofika ngesonto elilandelayo uma bevumelana ukuthi ahlinzwe somhlinza uthi ubuya sesimhlinzile uthi lo nkosana uthi ngase ngibuya futhi ngizawunikela shembe yahlala nje lapha eNazaretha embengeni uthi ngafika Inkosi iphumile ngase ngeyembengeni ngathi shembe nyazi lezulu yenza umkama afikele ukubeletha bengakafiki labo dokotela umkame afikele ukuba belethe bengakafiki labo dokotela abangathatha isinqumo sokuthi ahlinzwe shembe uyahlala nasembengeni eNazaretha mawubaba ethi yasonikela lapha embengeni sengicabanga ukuthi kusuke imbenge zizodwa swezomnikazi waso wasebele embekhaya kuthengo August lungakafiki usuku lo lekuzofika kodokotela angithi umbikele uNkulunkulu weshaya phansi ingane ayibonga Nkosi weshaya phansi ingane manje sizawuthini eNazaretha mase ngambaba zisheme sibabenzeni isho njalo ingoma yakithi ithi babazani we madoda awu babazani zizweno umnikazi walesonto
umthendo ohlabisa umdala kanye imihlabisami washo kwakushisa gele esishaya izikhove embili esomfana nesendoda Shall Kenneth no glory. Yom yasamauta. Where should they have a pulpit? Etiba wazani. Highway Majoda. Oba wazani. Zizweno. Besiphenduke kithi madoda ithi niyabhimba ushinyanga izulu usho uThixo omhle ngikhumbula igap yakhe wethi manje bawazani wemadoda bawazani zizelo semadibida ongakholwa nokholwa ophume ngamazwi ushemule uNkulunkulu akathi siphumela lapha kwasalile ukhuluma othushe ophumela bengama khona into beyonziwa lapha mhlambe eNazaretha ngoba kugcwale nina nodwa abantwana benkosi uthi babazana mathana ufikile ufile simswile ufikile olandelwa izizwe ufile simswile wakusho inkosi yaqoqa uMnazaretha uMnazaretha baphela uMnazaretha kuthi isikhathi bafika uMnazaretha kuyaphela manje baphela ngempela uMnazaretha wabona kuyaphela sacabanga ukuthi njengoba singabaze njengoba bazosishaya abantu bethu ushembeni usephelile nizakuthina thina singaziphakamise nanduku lenkosi yami babosiqoqotha amakhanda Jehova yafika inkosi inyanga yezulu uMnazaretha yafika inkosi inyanga yezulu yasibutha umnyama emhlabeni khona amadoda alokahla emakhaya kuze mina namhlanje ngoba bayangambuleka inkungu yafika babazali madoda babazali izizwe nonke ufikile lando lezizwe akunjalo yini emhlabeni namhlanje umhlaba awunjalo namhlanje ukhona umuntu ongakamlandeli ushembe emhlabeni uyazi siwula leso akuyanje umuntu okhalelwa nje lowo ukuthi umbheke nje ukuthi excuse uthi shame awuhamlandeli ushembe wena uyini oyibonayo emhlabeni wathi sekumnyama sekuthiwa siye entabeni ngoba uziliwe yafika ngesabatha yafunda incwadi kaDaniel nge-25 verse 5 nengaphosisi incwadi kaDaniel 5 verse 25 yathi mene yayisithi kusasa ngizothatha izitsha ngibike lapha yathi yakasibiza yakashilo ngiphelezele yathi ngizobeka izitsha lapha bese ngithatha ubhoko lami bese ngihamba ngithi bongani uJehova
ethi mene uthe yathi ukaliwa afisa ulula fakwa esikalini wafica kali ulula ayikhona nje lamadoda lawo ngadi yaqala lento ngadi yaqala nangesiqu sesibili wathi hayi lona asingakabi khona ke thina kodwa siyazwa besitshena abazali bethu ukuthi kwake kwahlala ihlalo zambili phambili ya basitshena abazali bethu abasifihlela siyababonga nalabazali abasizala ngoba basitshena basikhombisa ushembe eNazaretha sifisa kodwa bangasisize siye singaduki nayo into esinxusa kubona abazali bethu noma sihluleke unenzela kahle kodwa nisisize singaduki phambi konyazo lwezulu nayo into esikhulekelayo manje emhlabeni ngoba mhlamba kusekude kodwa sikhuleka ukuthi ufika sibe siphambi konyazo lwezulu singekho kwindawo zikhona impunga engiyibona la phambi kwami angazi noma isayithembisa ukuthi ayangiyena yayithola abazali madoda wathi ekseni sakhala isigubhu saliqhwa abantu babe ingcosana kakhulu begodukile abanye besemakhaya saphuma sahamba inhlangano eyiholwa engaholwa umfundisi eholwa ibamba bukhosi mengaphosisi ebukhosini basemlwandle uyena wayehamba phambili ehola izitsha khona intokazi esekhona la eyishaya isigubhu ngalosuku ngayibona kodwa ngisho ngisimkhokheli manje simkhokheli namhla sihamba nenkosi inyanga izulu eNazaretha ihluphekela thina Nkosi yazo uyahlasela ngisho entabeni yethu ngikhumbula bezo sidubula labantu ngangihleli phansi kwesihlahla leso kuthiwa angazithiwa yini kwabanye la ithi bathi sibhoqobhoqa angazi lokho kunamakhasi amakhulu bonga ya ngisazi kahle ihlahla ngihlala ngikhulelanga ehlahleni khona unkosana wengasentla kwedokodo lami ngasenhla wenza nje uwula zikhuphuka ibhamu ziqhuma uvutha ngangazi inhlambi yavutha ebusuku besishapha izomendaba abantu kade bahlubuka eNazaretha ungadubula eNazaretha ebusuku lilele dubula umama ngesibhamu uyindoda ubona indoda le indoda edubula umuntu wesifazana ngesibhamu iye kuyala abiyoshawa amanye amadoda izoshaya umama mawufuna ukushaya thina nje thina la ungathi ufuna ushayelani ngempela uthi awufunani ngithini Thina singakubuka nje uyishayela uzogcina uthanda khona ngoba izinto esingayazi khona abashola ngemuva bathi bona ngeke impela inhliziyo ngeke uyiphikise ukho la kuwena abongo Kona ogo ukhola onyazi ogongo omufuma wenhliziyo ahomaye inhliziyo ingibhekisa umhlaka 3 waphuma benqaba ngokukholwa okuvuma kwenhliziyo bona ogo omkholwa
sitha somuntu lesobanazana sitha somuntu sihlala la ngaphakathi ngeke usibone sikude singale kwamaphaphu nembanga sihlala khona ayi siyakhuluma kodwa hayi akuyena lo sizozwa thina makuqala akakuye oh yena ba nowaphuma enqapha kholwa kwenkosi ukungivuma kwenhliziyo mayinhliziyo ngiphise ngiyavumela ngoba Nkosi yamakhosi kade sinkozo nenkulu mengizakhuluma ngendoda yakwa-Israyeli kodwa ngibona isikhathi singiphikisa mengizakhuluma ngendoda yakwa-Israyeli yayinezinto eziningi kodwa ingenamntwana yayinento eziningi kodwa ingenamntwana owathi ngelilanga uNkulunkulu oyiphendula wathi susa umuzi wakho lapho wakhe phesheya kulola khalo kodwa mawuse wakhe kulola khalo ufike utshele umkakho ukuthi noma ngangena enhloboni umuntu amphakele ukudla noma ngangena enhloboni umuntu amphakele ukudla kwaphela isimbili siyakhile inaso zonke izinto kodwa ayinamntwana noma nganizezo eziningi shela noma ungasiphanga umntwana sinenkinga abantwana abayemagugu emzini yobaba siyabathanda mina ngithe nje sethola amantombazane wodwa kubafana ekhaya ngahlasela lapha enesinga ngathi inkosi uyawuqeda lo muzi wakithi baba wathi baba ngani ngathi ngizona amantombazane apha egcine uthi la amandodakazi angwashadi slash zala abafana angidlule lapho wathi ngakusasa kwafika indoda iqhiza amathe enephunga engakazigeze yangena wasiyakhumbula umama kwathi angiphakele nobani waphaka wathi ephaka kwakuphuma ilwane la sishona le uja ukuthi yacheshisa washaba wamphakela angize uzisho lezo zilwane kubona ilwane ehlala kumuntu bengagezi zahamba wamphela wathi wakha kabili kathathu waphuma hamba wangabonga ungasho wayitholela nje ngakusasa wabuya futhi ngonayo naksa futhi mayaqeda uyada abonga soyambe kwathi ngiyisheshisa le ndaba kwathi ngosoni olunye wayesethi umama exoxela ngoba yapha emfuleni ziyaphuma indaba phuma ezinhle nezimbi wayesethi ngihlushwa khona indoda lapha ehlanyayo ihlanyela emzini wakho kwathi omunye hawo singahlushwe into elula kangaka suka nanti iphaka nokunika impushana la uyiqhela ekudleni kakhe umtshela hambe nako namhlanje uthi umenzela umphako ufumenzela umphako namhlanje izoma umnike ukudla bese umenzela umphako uthi ahambe nayo usuqhela impumu eboshwe ngephapha elibrown uphe eboshwe ngephapha elibrown ngeke bekhona impuphu ephethwe ngebrown la ayikho yayiphethwe lo mama impuphu ephethwe ngephapha elibrown wayiqhola la impuphu ephethwe ngephapha elibrown wayesithi namhlanje ntoyankosi ngicela uphathe lokudla uhambe nako eyisithi le ndoda engakazi ikhulume kulethe ehleleni yathi hawu ngiyabonga wayethi hawu kanti uyakhuluma nothi hayi ngiyakhuluma bekuthiwa ngikhuluma kodwa mengashwanga ngikhuluma ngikhulumi ngathi ngiyabonga uma lokho ngenzele kona mama kuhle kuyakuba kuhle nakuwe kanti makukubi futhi kuyaba kubi nakuwe wasephila uthi uyakhuluma wathi ngiyakhuluma kanti namhlekuseni ngalokusa lapha ekhaya inkomo zilahlekile yaphuma ubaba ubheka inkomo yasihambe le ndoda yaze yawusithela yathi mayisithe lapha yahlangana nobaba eqhuba inkomo ekhathele elambile ehambe ekuseni esimo wasithi nangu lo muntu ofika njalo kwami nangu lo muntu ofika kwami zonke izinsuku wasethi ayimina baba isithi le ndoda uyakhuluma kani wena wathi ngiyakhuluma baba makuthiwa ngikhuluma angikhuluma ngashonke angikhuluma wasethi hawu uqhamuka wathi ngiqhamuke ekhaya wasethi ngiyakubona ulambile kodwa baba hathi hambile wathi impela ngilambile
ungangisiza ngani ke wena wathi hawu mama ngenzela ukudla kumnandi nakho yayilambile indoda makuhle kimi yabakuhle kuwe makubi kimi yabakuhle kuwe yayishashisa indoda nekusiyambile ibheka inkomo yathi phela 5 minutes yathi hawu lokho nibe kunani wathi hayi akunalutho ukupheka uma wasekhaya kuhle nje kuphela futhi kumnandi wayesithi phoka buhlungu isizwe wathi hayi kusho lokho wathi pho ngaphelelwa amandla wathi akho lutho akho lutho kupheka uma kuhle kuphela uma wakwakhe ekhaya uphekela ukudla wasethi angisakwazi ukuhamba wathi ngizokubeletha wasembeletha wabona mama inkomo iqhamuka wathi nangu umyeni wami uyitholile inkomo yabuya wathi yabona indoda yakhe isemhlane walondoda uhlanye efika zonke insuku yafika umuntu igqize phakathi kwekhaya yathi ma ngithema kuhle kimi kuba kuhle nakuwe Nkosi na umsebenzi wakho wonke Nkosi uloqala ezansi emabhida Nkosi usewo wakho ngiyabonga Nkosi uguqa phambi kwakho bonga amandla ukuguqa Nkosi ngisifundele ngisho isihlabelelo ngifuna ukuzwa Nkosi ukuthi amandla ungangaphucini wona cha akhona Nkosi ngifundile ngawe namanje ngiyabonga Shambo ingcwele buyisela Nkosi umsebenzi oyingcwele kuwe kuze kube phakade amen. Siyabonga amazwi amnandi sophe ungifundisiwe Nkosi inkosi izinkosisi. Sizobala inkonzo yesabatha lasimini ngesihlabelelo sekhulu 26 126. Cela uvakele ingcobo wakho lapha ekhaya sona lesihlabelelo inkosi inkosisi. Nkosi usiphoma wangcwele. Gopagama Sabila Wena Oya Mugela Kumbi
Asibonge. UNkulunkulu wokhokho bethu. uNkulunkulu wamakhosi lesizwe sonke. Shembo ngcwele. Baba saphambi kwakho zuzu indlala singaboni. Siyona insuku zonke. Sicela baba usigeze siphathe ngcwele esizulwini. Usithethele wonke amacala esinawo. Bese sifundisa ukukholwa. Senze singalingwa into zomhlaba eziphilayo. Bese sitshengisa nendlela othanda sihambe ngayo. Ehlisela phezulu kwethu umoya wakho. Usenze sizwane. Usenze sibe munye njengebumba lasimende. Usenze sihloniphane. Usenze sithandane. Bese uphilisa bonke abagulayo. Phinde usiqedele uphufu emzini eManazaretha. Uwenze angadinga ngasweli. Bese usichithela izitha zobuNazaretha. Ukukhulisa ubugcwala umhlaba. Manje naphakade amen. Istimela samampondo itholela ngohlivale bevale emasangweni. Ngoba lali izuzu lombizayo yakophoza njengamanzi othukela kanakuvinjelwa. Undaba ezahle entabazwe zehla zajule ezehlele emakhosini emthandeni zabanemvungo zavungazela. Kwakwamangala amadoda amangale kumaxa umntwana omlungu usatsheni wahloma ovula iBhayibheli lavuma bavula iTestament elavuma wadala. Unoqandela into abazasemaphephetshweni bethu unomlethika madinana zonke izizwe zithi mlethe. Abasidlonga udobongwa nankomuza kwaphuka uphondo kwezakithi kwezikanyathikazi. Umlomlonkuze ngabe yeke zabulalana. Obewula ngaphuma sikothena abalothawu abahangula. Uphuhla phansi njengekhowe. Usihlahla somdlebe esingahlalwa nyoni ngezezulu. Usihla ngugudlana nezabefundisi. Ukhakhayi lwenkomo zakithi emkhayideni. Obenyanga ezulu umkhwelo obazwe emazulwini ubazwe ngonhliziyo nosokhabuzela. Basebewuthukusa bewuthukisela indlu kaJama benosenza ngakhona. Umphathi osagila sisinyosha ikhobhebili usha uKenneth nomkakho uGroli intombi yasemawota. Uthi kulabafazi behlezi bethe kula bethume kwabusa siyodlathela. Umthetho ohlabusa umdala eminye ihlabisa mina. Obewuthingo lenkosazana usisefo sasezulwini siba sefe sabawela. Sabahlunga njengobhili ukhipha amakhafilithi. Umkhipho engwece nakongodlobongela uguqabade obewuthingo lenkosazana. Nyazi lwasezulwini sihlangu samakholo ovikela abasehleni bathi inyosi benobusithi mlashisa umosi imbuli isuke empini. Isimbi thalalalisa amaqubula kwasenenezimigwe bezulumba inkosi uthi ngemagcina asehleni besebephenduka inkonobu. Bewesheza wethembe khakhasamuka nomoya isanu sabonwa ngenyongo siquzi sesingadinselwa samuntu waba ukhozi oluhlo lukaManisa kanhliziyo kaMzazela kaSokhabuzela. Uphathe ihlangu sikabhombelwa umlilo okokuqala kwendlela waphathe eselangwa imbuthume exakabothi. Waphathe senyanga ezulu njengezulu lahloma. Waphathe sothingo lenkosazana songolozela umhlaba ngengcwele. Yazi olukhanye emata bethu kwafakaza abasemzini yathi bethu uNkulunkulu usehleni. Ngoba ehleni kwandizilandela imhlophe kwathi qoqophimpi kwandizilandela imnyama. Inkosi egade ngene abihomisi bakusolohleze isola. Kwathi phezu kwentaba omhlangano kwasalinga uNkhunono kwathi phezu kwentaba ihomisi kwasalinyoni kayiphumuli. Inconcobele kahle ngomndana wengolokodela wangadela kugiya. Ugiya ngamakhosi kwantabankulu kela ngoKristu yashila sezulwini. Kwagiya semanqadini kwaNgcobo. Yakhe libona unyazo livele ezulwini. Kwagiya sakwabhala emampondweni. Kwagiya kwazwana emangweni. Kwagiya semachunini emdubuzweni. Yasithatha isihlangu. Yavukwa bugagu bomdabu. Umthabulo entaba zobombo kwelasenyakatho. Bathi intuli zasenyakatho esaba ukumena amatha ngoba ungasentuli ungasezulwini intuli zikagedleze esaba ukumena amatha ngoba ungasezulwini. Untuli zikamawezulu zesaba ukumena amatha ngoba ungasezulwini. Uguqabadela kalinganisi usheba kagagulwanga gama njengenduni yobika ikhetho. Okwamalokazana esegcagcila kalikaguli igama likayisezala. Kagwegweli nasesililini engeqisiwe kagwegweli nasebubini uNkulunkulu ungasebuhleni ubonakale ngobuhle shwele indaba yasenxiweni uswele umlomo ubaba nomlomo uzocela unyazi uthi ingezisila saba sesiqala ekusweni ongezisisila saba koxuphimpi
besaquphimpi bequphela unyalo wasezulwini uNkulunkulu wasebuhleni abahlabeleli hlabelelo bathi suka nkunge emehlweni nami ngiphinde ngiyibone leyo nsike yangilanda emazweni akithi uNkulunkulu wasebuhleni ngoba ugiye ebuhleni umthathi othatha ubuhle bomNazaretha ngokusa kwanamhlanje wabuthi iqithe Moses Mabhida sonke into ababevuma unyazi uvuma amabutho athi uguqabadele akanangandaba zasezulwini akanangandaba zasemhlabeni kulinganiswe umkhulu Moses Mabhida ngoba ubona ubungcwele bonyazi buhlangana nobungcwele besilo sakwaZulu namhlanje uguqabadele ube ngumphethi ophethe impendo yasezulwini zonke ibusiso ibuzonyazini esingababonanga sibabonanga uguqabadele ubongelwe ngeibusiso kwabonakala ngobuhle guqabadele nyazi lwasezulwini nabasanhliziyo Nkosi izikizibhithi belinde icala abashone phansi okwendonga nethi lokwababhada besandla sinodaka ube insimbi ezinye aphinda ade ezinye wabophuza ivulu waphindwa iphuza wayikhafula zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe siyongena isikhumbuzo samkhulu inyanga yezulu ntambama ngomsombuluko ekuseni amakhosazana aya ezibukweni emini yiyo bese kuqala umcimbi kamkhulu inyanga yezulu inkosi imbusisa nomhla ka-18 kule nyanga ezokwethwasa izona nsuku lezo okukhulunywa ngazo zecala abantwana basezulwini amen naye igama lakhe kumama Zolo lapha ngase-office